Rugiro bwa kumuraithiria umwega wa Mero TV no etherete wina kagita gake ga ukamitikiria githrange kugwata ugeni kiri nteto cia Mero TV ithatu narwa kuri tariki 17 mweri ijwa mbere kabisa jwa Januari mwaka jwa 2023 kurukinga kurikana ubekuthirwo gituthingatira gukorokera Facebook Mero TV Kenya, Twitter @Mero TV Kenya, rieto kambita Gloria Mwiriki na jajani jamwe jajara twithirite tugikuthuranira. Akuru kuria thirikari kumenyera kana gakaiji ndene ya mugongo community na mono Kenya ituriritwe kana ganto murume ikuwa atia na nende tucokerei kana ganto murume no twinya kongo igatwikite kana gakuimena kakathithia mantu ya maingi atikagirite aritoko gongwa amu batere itonya mantone jama thuku ruthene ru ibageretie guci ebaniria na mantu amaingi na kwithirwa bakaribu ega kinteto iria tukananitie nacio tuona kinya ibacie baniritie na kwithirwa bagita mirani mantu neja kunywa nchobi kana illicit abuse kana drugs ise bangi na biu bingi. Na tukiambiria mtu murume mwe wa ukurubwa miaka 60 kuma wani ya nkondi Tharaka South noragi na njira ya gutemangwa ni gikundi kia antu baraba kwirikana ni ana batanangina kuringana na Tharaka South OCPD Margaret Magere ni ati mututigi Julius Muithu Karuri ni bethirite na mbara chia miunda na antu bamuchi jwao untu borea bomba kuthurwa nibu gitumi kia omba kuthurwa akiuragwa. Mwiri jwa mututigi ni jujukitwe na wikwa mochari ya sibitari ya Marimanti ni ontobwa uchonkoni nkuruki. Dhenyene riu mwiri jwa mto murume wa ukurubwa gatigati jura juithiritwe juchuri mwini kiumia kithiru ni jujukitwe ni endoba kuringana na Jackson Gitonga uria niwe ithe muciari wa mututigi Dennis Mutwiri Gitonga ni ati mututigi yethiritwe akirita ngugi ichuka ndagani ta murungamiri wa Avens Den Club na kuri tariki 5 mweri jo nirio ombere kuthurwa agita utoroboyo nyuma ikurikana kwina asara ya ngiri 234 iombete kuthurwa igitonya. David Dagara Iguna na gututariria nkroki Thigumirite ngeriga ntura ya tumanya gwandia nkondi gicigo mbunge kia Tharaka South awe nyuma ya mukurumo wa miaka 60 akugwatikana ate mangite machunje na thuganiro baraba kwirikana indaga cia murwagina nara kuringana na hospindi wa Tharaka South Madam Margaret Magiri mututigi Julius Muithu Karuri batwiri ngujanio cia mienda kwa kagita kara ya nanto baba akiuga ndakainu gerete ngerio ni komba kwithirwa gicererwa nacio kagita gatekaraya mwiri wa mututigi ukiogithwo mochari ya Marimanti kenda omba kwithirwa kiruthiro postmortem. The scene was visited and documented by the OCS and the DCI and his team, and the body was moved to Marimanti Level 4 mortuary awaiting postmortem. The accused are known people and they are still at range. DCI is dealing and the case is paka. Gukari wogu mwiri wa muthakomo okoro mianka gatigati orombire kwithirwo kithiro ncuma ya kiume gikorogwo churite muteni nduoye mundu nombite gukujerwa na antu bamuchie nara kuringana na Jackson Gitonga ni ithaga mututigi Dennis Mutwiri mwambere bombire kwithirwo bekujeri mwana wao na njire kuona kibande nguo amana burainera ombite kwithirwo gichurie nio tumenya mbere ya kumenya ndeni kimwiri kumuona mwiri wawe na into cia ira inacio mbere kibande kaibo kaingwoni ciawe ay kuma gucuro kwa ngwoni ciae kibande kiariku na kawaret kawe kakaina kibande na nguo ay na cio ciawe ciongwa na tukuona kiria esure ngoroki ida kiuga mwana wake aruta wera chuka ndagani na aruta wera ya kilabu ta manager akirikana kora tariki 5 mweri gojo nyuma ya bora mwandikite kwithirwa kimwira biashara ni thietende ndeni ni mwana wakwa wa mwisho Rasibon na ndeni ate karaga mucie andikitwe ndagani wira wa
wa hoteli na wamba ari umwe ari muruthi wa matha bamĩrĩ yao bakĩtheriba kwenda kumenya bora mwana wao mbere kwithirwa kiuma juka na kwĩbũragĩra matĩri arethirwo echurĩtie mũtĩni kina tuĩka rĩu nginya rũthire postmortem kumenyeke aca ũma karecurĩtie kana karetirwo acurĩtie arĩ mũrage kinyagia ucairi ungo wambatĩke ucunguci rĩu nĩ ũgatwĩra egua kararĩ mwite kana karecurĩtie we binafsi ende tukuonwa bura nenu ara eneo tukerwa ni aragitite u arecurĩtie neo to distance ya chuka na materi ni 25 kilometers na tutikwenda bora nkiuma chuka akathie gwicuria materi ni undu wina kiriga no akatweterere ucunkuni uluthwa tumenya wega ndikagwikarite atia egua kathiire ari we gwicuria kana ingi ugakabirwo na bwari ni muni andu mangi Ngoroki iromba rĩao kĩrĩ thirikari gũtigĩrĩra bakũmenya gũma bwa gĩkuũ gĩkĩ na tukwaria na thigari nikenda thirikari nio utunguzi uruthwe nginyagia kuma kiambĩrĩria kimenyeke kindu kia usababisha ontonu na ona matunenkera rũtha nikenda tuthie tumuthika already uchunguzi utaendelea nia tutigwe twamenya kiria gitumite ndeni ecuria ni turomba thirikari ithie maundu ma kindani kabisa nikenda umira tumenya ni ndi ari ndeni egwa nwe werea kana kuri na other players kakora na ntumangi marahusikaga kiri gikuo kia Dennis. Ngiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka County ya Tharaka Nithi Ariete Ndagara. Twitite na mbere bakierekire mamuraja guturia ntani atongeri bantura kuma mirigo ya tigania na imenti ni boriti ya sheri na thirikari gutethia mwana omwiji muno kithomoni amu kaeja getite na mbere gaki ithigithuka kuringana na Linus Mithika mwiraria augete kigwa mugongo na thirikari ibombere kuthora bagitethia mwana wa mwari no bombe kuthora bagitethia kinya mwana wa mwiji nikenda komba kuthora agicokanira mwandiki wetu Anteto Adams Mutori wa Therenja na gututariria nkroki Tiari barua kwina batakana akayikomba kwithakela na nithori ingi ni mugongo orebo witiyaga kana kakombete kwithakiuranira ntukutia kwi ngocokia nkatho ki muntu wonde ora wina kana akambo imwanka thai ibu kuona ora kethirito gatigitwo nyuma community na mono Kenya ituriritwe kana ganto murume ikuwa atia na nende tucokere kana ganto murume no twinya kongo igatwikite kana gakuimena kakathithia mantu ya maingi atikagirite na gakauro kana nto murume ria wona kambirie kuimena ikambira kia kunywa bangi ikambira kia kinya kwithirwa inyake kagita na njira nyingi iria itiagirite nontu thacio nteke thairaga kimenya kaka down nkurukie maisha yako ora yabati kwithira yangana so nikienda ikwira acore bako baba nthikatite ntukwena adwa na akenya kwa njumula ndenda ikuwa kana kaiye tugekire mwanka thai na betaniri amwe mwana mwe na dianiri ondu kuma agehota no andu abengi akwa ero akwa munene wa mwafindo mwatuginya kundi wo rautha wa ile mwana guo mware bo batu wa ile mwana mwe aguguma nyumba madha mwana mware uguma na ugailo ne da mwana mwe uguma obado mwaile manga ginya bomfo manga edo no ase dero ko batenjala ne shaku lakini ile kwa to mwa urubona ne nondona ile mudaka wa mwe ndisi no teno akinya kana kaka izi oni thai ndeketie kona ikoke na gitumi thai tigana inyaga kari lakini bonde no wana betu lakini tubati kuheshimu kana kaka izi nyakati kuoneka u ntizinya to akachwa ate turume nyaza kuthomithia generation ya thai imwana omwiji kurukiberwa kana kaika bateri kumba kwithakela bura kana kala kumba kwithakela mono kine mantone iyo kumba kwithira bakithomethwa kuno batu mwale gukona wonde bura kwarithi mono mwale no bukarithi mono mwe ndi bungu na antu acio me muthomethia no ntu kuringana kwa girirwe
muntu athamurikite mwana mwari ake ko mwana mwe ajethi ai muntu munene na ina uru endo uru bo ero ibyo to meaulwa ko doganda ke ne nyoga ile kenya thai ana bari bangweni ne bonde toikirwe ekuru betere Beijing bare ya baragaruka na baratugaruka mono baratwinika sana na twinendete Beijing tugeta egeito thomena retu tukirie kana kaije na ikenda nako katwika mugongo na Rwanda rwega Rwanda rwithaira rwina tuyau ugoro ya kwithira Rwanda rwina nchiari yake ende itena njau na itena ndume uwa Rwanda rwirubui kwethirwo itukweshimu ana ba thaka nkurukiana bari thai ukategera ukona ana ba thaka iponya thai batu ja kuru batu tu batarana ba thaka thai for now thai para tukweshimu na para tumba kwithirwo ni botethio bwetu baruju ni ana babiezi na ba ibo batikungana thai muthemburu bakethira bakimakira kana kayikira bagwiti kethirite gekulukira mathina kathumba gitumika bateri kumba kwithira ikimenyera ni nya inene na riro konere okagite atia ukamenyere bwaga nkurukinya kana kai kakari woni thai ndine experience eu nkibwira kana kakaize thai ko muimu nguru ndin lakini ukathomithie ukatunse bwega inyoga ikiki mama kambo umanya ka iko gai iko ruju rwaku urito kethira kana kai no ko gena bikibiki oeto kethira kana kai kara no ko karingo ingare ara na gakua oeto kethira kana kai no ko kari utirine kana kai ko kawato impio na gakua no ntu utirine gatinda kana kai oeta wa kethira no ko kainjagirene na noko wakwira oeto kethira kana no ntu bwa gutia ni dwa kana kai ogeto kethira kana kai noko narua kama mistretine no tukatona wokariria bwega ureto kethira kana kai yani na no kyo narua ukona twana tutwiye tutingana na inya ni no mbuge inya ari baba cia rithai kwe generation twitite ukethaira kalume kamwe iko karwamirite ari nkurukia ngiri nkiripotera Meru TV Mbetanda Msuturia wa Thirenja. Tugitigana ripoti ya Muturia wa Thirenja yegie kana gakaiji twitite na mbere chibu munene wa maite gicikombonge kia bori na akathite aritwa nyonto bwa kuimenyera na kwithema na utumiri bwa ndawa cia mbugita amwe na ntundu imbi ruthene rwa thigunku chibojo na koria baka ibaraba gwatiro komboni mithega iji bachiari ni bakamukira utethio nguruki bakoromba chiari bombe kuthura bakiritana na bao nikenda bakomba kuthura bakienda kithomo na batwike bata dene ya mugongo gaki motegi na gututariria nguruki. Ile kagita kara chukuru chirigiritwo kurugura kiumia kiyite chibo maita ya Anastasia Nkathana chokerete nkatho ritono ntobo kwebaigana mitugo yemega nkorokia kioria ntukembe the barabara meretwe na ndawa cia mbogita kwirutaniria guchiria mataro twa uria barari ruthene rwa thigunku ibageretie guci ebaniria na mantu amaingi na kwithirwa bakari bwega kinteto iria tukananitie nacio tuona kinya ibaciebaniritie na kwithirwa bagita mantu neja kunywa nchobi kana illicit abuse kana drugs ice bangi na biu bingi ibaciumitie muno bethirwa bati kugwatira nwajo atigiri nyuma pamenye ati drugs tutu tutiagiri tuchobi tu tukunywa tutiagiri abakethwa bageci nyangaia na bakenyangaia afya yao na baria na banini bara bare meri nkingi baromba muno bete kiri cancerous bara bare within na nyake batwe bagerie kwijagitwe kenda tubonia njira injega ira bagakinyira bomba kwithirwa bakiumba gutigana na drugs na bomba gwitangugire ciagirite Nkoroki chiboyo no litecheli goteya kithomo na batigire na boba kuthoma kaingo batuka kiguni ntugo cieyete kuromba kinya ciari mono batetheria na baba kenda bomba gwita politiki ni kino ntukwina utethio bubwingi mono bukumania na CDF utethio bubwingi bukumania na basari sira bakwewa kwou
othe polytechnics chigwitikiria na bonde muthemba chunde inyara akethirwo ari na umire ete awate kosi iriku kana iriku ombe gwitethia wengwa akithirikiria Chibonkadhana oritia kariba maite kumenyera rera twina kiria getu gia nkunga kizu kuromba muno bara bariunga aku amenyere yera retu na tukiboromba na inya muno ni gitari rega no tuikurite twithirwo muntu wothe na njumuikite kuhanda miti kwa wingi kila familia itwikite jukumu kirekira assistant chief ontora nja tukamake sure o muntu nja chiawe chionthe ikuhandi miti onje kahanda miti obaigana kenda twithirwa twina environment hindongi nkiripotera Meru TV kuma Ntere cha Maitei nyoka mbetaga ki Mutegi. Tutite na mbere kurukuma mirigone ya Igembe niboritie atongeria babathuganirie kiri mibango ya thirikari ndeni ya thiguru iji ya Kenya bakiaria barima wa town iboritie thirikari nkuruki yombe kwithirwa igikira ngui chionthe iria chithagira igitwa ni mtumuka mwandiki wetu Anteto Murithi Wamba na gututariria nkuruki Ekoro itokulugaira changamoto nyingi mno onto bakwethia tute anto ba otomenta kwathia viongozi ba concentrate anto ba arome ibo usemi kwathi iya mwekoro alwama etekia gavana kana president okaithia ate kwa the first priority akaono ya mtu ate omba kwatha toero to anto adhaifu lakini batu to ekoro ekoro ibo baithera na kiao na iba ikanya kwethia ya president ingwetekia twamba kwethia tukibithia Kenya onto twina kiao kiana beto twina kiao kia antu bonthe ekoro iba ya kanya kambere nonto otemanto yabangone ekoro yathuko getha mwekoro na kwethira na neko mirikone akarera na bonthe bakatweka ni antu banene baweterwa ingwetekia atere mwikumangira manto amainge ndene nthiguru kuinya mibango yonthe kuendelea ekoro iba ya kanya ko nonto rendretira towa ekoro bari ari ikone yake itoumere ikone itobati kumenya mantora ya kuendelea na ndaromba kuma president weta gavana weta maseneta na MP bonthe na nya MCA ke manto yonthe araba kubanga bamenye ekoro iba bethara bena kanya kambere na we are the majority and we have also powers mana itokuona ketheiro tererwa masukuru wamba kwethira bado tori ekoro ntigwa tutekuona mbasare ikethira irionwa ni anto bara bena akoro bao kana inya anto bara batongu oibo wibuo ntonkuona na kinya nya yonto mbesa ira cia yanagwa bado tori ekoro ntigwa totesionaga ende cia yagwa anto bara bena mbese yao na batwe as female journalist twetherete tugikurukaira changamoto nyingi muno na aja kenine especially bara betha be reporters twetherete twefesa a lot of discrimination kana tukethira tukionerwa o batirima na motoreta tukerona ndi ogwo imbio kuthiaja ogwo wimuka ogwe utebati kugwata kamera kana nangi tukonenya tukiurwa kana tukenda uthithirwa mantu ya tebui na batu tweza women itokuigwa sometimes to discourage muno na turingenda thirikari tonyera na ikasheria iriga protect women journalists na twategera tukona vyama vyetu ta MCK vyama vyetu za KUJ vyama vya kwere bitomba gutetera women journalists ora kubaterie na twadingatera tukona inya in those high positions ya vyama biu women representatives bali no otebo female journalists bombeta kwethera bakiona nafasi njega cha kumba kwethera bagitwakirisha kenda bakirisha agenda cietu tutite na mbere bamwe bakariba Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ni bamukirite bia koria biotethio kuma kiri thirikari nene kumania mpara nene iria abagukurukira irima ya kariba bakiaria na andiki Banteto nyuma ya kwamukira bia koria bi ni bakoria thirikari yongere ekajuga mu gutikio betherite bakirima bakikitha irimari nyuma ya mbura gutenia mapema nkuruki ni bakwenda thirikari yongere kiwango kia mbeca iri nenkanagirwa kiri antu baria bakoro David Dagara waikuna na gututariria nkuruki Kenyamara keyora kira kithiete na mbere kurumira ema ya migongo kuma Ntere cia Tharaka indi ntugo ye mthia ciari baba bagunikitanirie bamusanda kuma kiri thirikari nene na nonto no akarithiete na mbere gutema ntame bakiuria thirikari gutigiri bakuongerera ibi nikenda bomba kwithora bakigunika ngore wetu kuma rais wetu Mheshimiwa Ruto Kithure Kindiki mangavana Muthomi Njuki bonthe bae batwitige nuntu ba ukame bwa Tharaka
baturaithire na mantu meto monde matwina mo baturaithire na ubore na basuza ni muindu ito na matwewe ni kia toretere ni bya korea pototethie kinya ana beto sukuru ito nonto sukuru kiumekio kengyo kethero be sukuru totiko me abacoka nambi Kanyuga kaka kirumiri munini wa Chibo kuma Githigiri Madam Penina tukomba kunenkera antu betu nontu ibenyerie muno iyora nontu ukathinagume ndani ya tori betu gutie kyo bena kyo na kira ntugo bero gakinya kuria Chibo na Chibo imbi yo wene otunenkere so inkoromba thirikari twegirwe kyao at least kinya tukona tha wero wishas baba gaturumirio ikenda tukomba ku distribute antu betu batiga kwiyora nontu bena thina ukari wogu akari baba ketheria mana kwithora bakianda mburetiro mbakwithora kigana gonto komana kwa gutike gintu bakomba kwithora bagiketha bakiure gutigeri bakumenyera kira bena kana gutigeri bakuthiria gwamba ntere ino amuna baraba ina kanyama gutigeri bagutethia barabangi tuingi ire turandete bwega twari mabwega buna ngarama nene byatwika bitira kora itanusu kana robo ya bora tura expected tumboke thairo bigana thina gutira ura bora tureregagira na nuntu gutira ura bwa tureregagira kwina tuthina mwanya muno twa gwamba antu betu nkwenda kwira antu betu wana kinya kethirwa mbura tiraya bora tureregirite kana tutiketha bora tureregirite itumenyere bira biemendani kuri antu bakurara kuketha ndengo cia antu tugu kuri bakurara kuketha ndoroko cia antu tugu na kuri bakurara inya kuia mburi cia antu tugu baika matana bikibiki inyimugie kagero inya mafini na nkobia wakomana bikibiki kamatete antu baerewa bathatu imburi nyoje kirito ngwega karatambo tanto na bakiarie iguru ria mbeca iri gwatawa na akuru iborete thirikari gutigiri bakuongera namba ya akuru bara bakugwata mbeca ino ikwithira bamwe bakinyete mianka indi batiromba kwithira bakithongere mutaratarani ujo kuru baba gwata mbeca bagwire karibu bonde na bangi bakinyete mianka batandikite babati bongerwa nuntu kinya nawe gutigere akuru bakaimono baba gwata ngurukia kuri 10 na gintu bagwire batigere baire bathatu na bamwe batiukinyira nutebio ne bakuria bakurukia mianka na batikongerwa thirikari ni batie bongera eja cia koro ireku ona tigo itokoromba batongere ito are nyo ntagwata ntigwata ganigo no to twara kwenda kaitaki ka thuku twendane orena ka mora ka ubantu athiramba gwetethio rongi nikena tukaimba kwa tutura ngiripotara Meru TV kuma Gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Rieto Indagara Waiguna Aturi na kariba thirurojine Gembe Central iboritie gutigira ithimana itetema bite gutumira boboyi kuruki mutongeria wa Anthuki Mbithi Daktari Martin Kimathi norite thirikari gukarite itetema ni untu bwa wagi bwa mbura na ndoji murithe waba na gututariria nkuruki zile chemichemi zote za maji all water catchment areas zikuwe protected ili kuhakikisha kwamba mito yetu yote inaweza kuweka maji na kulinda maji vilivyo, ndivyo tusikue na kiangazi wakati unaokuja, na zile chemichemi zote na mbwao zote ambazo ziko karibu hapa ziweze kuwa na maji kila wakati. So inabidi sisi wenyewe wananchi na pia serikali ingilie hapo, DCC Gembe Central pamoja na komiti yake, all water catchment areas zikuwe protected. Na kama kuna watu ambao wako na tabia ya kuiba catchment areas, wale wame encroach katika water catchment areas, wote wachukuliwa hatua, ndio tuweze kulinda mazingira na chemichemi zetu zote zikuwe sawasawa katika Gembe Central na katika Meru County yote, ndio tuweze kuwa na maji ya kutosha kila wakati, na hii bwao ya hii shule iweze kuwa na maji kila wakati. Itokuelewana antu beto? Ndauwere atire antu beto itetema marimba na miera na uno mwathani aria ibo ntwekite njoka aeka ing'ang'i aeka bira byombe bye kenda antu batete kuriana sawa. Kwa hivyo bara bakari maitetema bakirita Mungu ngua na akathura na kiangazi kikeya kapo na kiangazi keya bwe. Kwa hivyo tutomwanka tukaritetema byetu kila kubathulukia ibatweka anya kenda tumba wita sawa urakwagirite. Ibuge sana mwarithiria umwege wa Meru TV mwankire utokinya muthia jo nteto cia Meru TV ithaa ithatu gucukira ngatho cia mwanya muno no tubakuthwa ugwatirite ndene ya Meru TV nditoka mbita Gloria Mwirigi ithara wino tuko bwina kitharimo.